Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Bengizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba-ke ezintshantshu lekulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho-ke wena ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje lithi we-DA uyayichitha e-PE. UHelen Zille we-DA uthi ngesikhathi benza izingxoxo ne-ANC ze-GNU azange ikhulunywe iqembu le-Patriotic Alliance. Uthi uyaxakeka ingena kanjani kulolu bhimbi. Uveza nokuthi unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula akayiqondi le ncwadi ayeyisayina yesivumelwano sokubusa ngokubambisana kwamaqembu GNIU. Uqhuba uthi uRamaphosa ke wanika owe-PA isikhundla sokuba ngungqongqoshe bazofaka isikhalazo beyi-DA ngoba abazi ingena kanjani i-PA kule GNU. Uthintene nelokuthi asikho isinqumo esingathathwa yi-ANC ngaphandle kokubonisana nabo beyi-DA. Uveze lokhu ngesikhathi ekhuluma nentatheli uClement Manyathela we-SABC. Mina ngizokucela kuwe laphana ukuthi ungene kuma section ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi wena ucabanga kanjani-ke. Bese ucindezela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba-ke zentshantshu lekulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.